Gak ada acara, nggak ada. Oke, kita Aman guys. sumber aja aman kan? Oke aman, let's go. Gua mau ngasih makan jaing dulu. Dah, lu makan. Gue pengen ini dah. Pengen apa? Pengen gue tebas-tebasin guys, tapi nanggung ya. Bulan depannya aja ya. Panen nih. Gue jual aja deh guys. Besok Sani ya, jadi kita keluarin aja. Gue lupa ayam gue pada udah ini ya di luar. Oh udah. Kalau ayam tuh nggak ada hatinya ya. Ke dapur guys, dapur dulu guys. Peras dulu. Peras. Susu gue udah bro. Kayu sama ini apa? Gold ore. Kita upgrade aja langsung ya. Ini ya pancingannya guys. Wih banyak nih merah-merah. Ah dikunci. Wednesday tutup ternyata. Jam 10 anjing. Ngobrol dulu lah bentaran. Udah cukup. Baru deh kita magang. Buset rusuh banget gua. Temor. Habis. Seperti biasa. Bekerja, bekerja, bekerja. Na 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 na. Dulu guys.
Bentar. Dah ya. Ajak ngobrol dulu gak sih? Ya guys, cukup. Nah, buka nih berarti kalau si Gwen yang nggak kesini ya. Siapa nih? Ada merah-merah banyak banget guys. Kita jangan kesini deh, langsung aja ya. Langsung kesini aja guys. Gue mau ini bikin rumah anjing. Rumah jaing. Lah hilang dia. Udah cukup. Gue ini gak usah diajak ngobrol kali ya. Iya. Tutup guys. Gak mau lah. Wih, dog house butuh 10 ya. Tier 25. Oke. Wah, langsung sepi ya gini bro. Nah, yuk. Get along with dogs. Gue butuh with dog sih. Ah, nih cewek nih, tungguin dulu lah. Gila, beradu badan mereka. Halo bro. Udah cukup. Ada apa nih? Buah apa nih? Buah ini aja guys. Get along with dog dulu ya. Gue save state dulu guys. Tunggu biar berhasil.
Oh, it didn't work. There you go. Dah. Nih. Oke. Gue mau magang dulu guys. Ini kebuka nggak ya? Buka loh. Nih kalau misalkan rumah anjingnya jadi terus kita dikasih kuda, berarti emang harus punya rumah anjing dulu guys. Sebelum itu gue udah 2 kali main game ini kan, dan gue dapet kuda setelah rumah anjing jadi guys. Wah ini mahal anjing, cewek ini mahal gila. Gak mau lu diajak ngobrol dong dia. Ah kapan gue kesini sih? Magang dulu ya kan? Aduh ini yang gimana lagi? Lupa gue guys, ini yang kayak gimana? Lupa. Lupa guys, gimana ya? Dari mana ya? Dari sini kah? Oke, dari sini deh guys. Lupa euy. Aing. Begini ya. Loh. Salah deh. Tahu lah, lupa guys. Yang mana aja lah ya. Ya. Salah gue ya. Coba sekali lagi guys. Oh iya, harusnya dari situ aja. Ya salah gue. Next time lah ya, next time. Gue nggak lihat get, HP gue lagi di C satu lagi.
Ke rumah si Gina dulu. Dia apa kaps dia? Konten item. Rainbow trout. Rainbow trout jual 2 lah ya, guys. Milk M jual. Rice jual aja sih. 11, Cok. Milk es jual. Telur jual. Cukup. Ginanya mana, guys? Gak mungkin Gina di atas dong. Ada lagi. Ke Ronald dulu deh. Tim, tunggu aku, tim. Tidak, kamu kemana, tim? Rumah jaing gue udah jadi, guys. Kita ke Ronald dulu aja. Ya ngobrol aja, kasihnya pas hadiah-hadiah aja. Pas dia ulang tahun aja. Oh, buaya ada 2 ya. Wih, ada dokter. Udah cukup. Udah cukup. Cabut, kita cabut. Ayo kita cabut dulu. Ini orang udah gua iniin, guys. Cek ada buah nggak. Paling tinggal tunggu malam aja sih. Kurcacinya hilang, anjing. Kesini, guys.
mancing aja ya sambil nunggu malam. Gue mau upgrade pancingan padahal gue. Dapat sampah ya? Kok masih dapat sampah aja ya? Rainbow. Yang tengah kayaknya ikannya bagus guys. Goblok. Kejauhan anjing. Ya dia sini lagi. Ah apa sih? Jadi yang bener lah, buang-buang waktu anjing. Dia kabur loh. Balik. Abis ini gua nyalain lampu dulu guys ya. Ntar guys, gue nyalain lampu dulu. Gue di rumah sendiri soalnya guys. Bentar. Nah. Apakah kalau pancingan besar tuh kita ini ya guys, udah jarang dapat sampah, tapi lumayan sih tadi dapat sampah. Tapi kenapa kalau di mana namanya, di laut tuh sampahnya banyak ya? Apa karena ini sama kayak dunia nyata gitu, laut banyak sampahnya. Kritik tuh anjing. Bentar guys, bikin rotska dulu. Ntar juga gue mandi dulu ya, maghrib. Gue mau main ini lama guys, santai lah ya. Bentar BTW, ini kayu gue berapa? 10 guys. Emang gue udah 20 ya? Salah gue guys. Gue belum dapet ini loh, harta karun, dapat 1 doang. Wah, ikan gue makin banyak nih, tapi sampah kayaknya. Enggak loh. Upgrade nih guys. Dapat apa nih? Yang kecil-kecil ini biasanya sampah guys. Tuh kan. Makin banyak ya ikannya guys. Iya gak sih? Perasaan gua aja, jenis bayangan ikannya makin banyak guys. Ya anjing, dia cabut lagi. Sini atau balik bos. Ya elah, buru kabur.
Balik bang. Bang nggak balik-balik. Bang, gue mau ketemu Ponta nih. Gue mau ngasih sesuatu ke Ponta. Soalnya jarang ketemu. Sampah anjing. Enggak deh. Nah, ini Ponta. Dan buat trot udah belum ya? Cell Spanish Pakara lah guys. Rock please lah. Nih buat lo. Ya cukup. Jadi kalau ada badai nggak usah ini deh. Gue belum ajak ngobrol lu ya. Dia nggak jelas soalnya guys. Anjing nggak banyak ngomong dia. Iya, kalau dinaikin tuh makin stamina makin irit ya. Gue udah ngobrol ya, balik aja. Wih, nambah 2.000 loh guys. Lumayan. Tomorrow will be cloudy. Bener kan? Gak ada, aman. Lusa ya baru ulang tahun si Lila. Wih, jadi loh. Kok nggak dapet ya guys? Apa besok baru dapet ya? Serums Black Rock please aja. Ajan guys, gue mandi dulu nanti ya. Sama sholat. Tetap gue lanjut, tetap nyala ini, santai aja. Bentar, jalanin sehari dulu. Hati anjingnya harus 3 dulu kan berarti. Semuanya sudah gede guys. Masih. Ayamku sudah gede. Gue peres belum ya? Susah guys. Beli sapi satu lagi buat di ini nih ya, kawinin.
Tar, jaing gua tuh udah hatinya udah berapa guys? Bukan ini. Aduh, cudak baru satu. Ntar, gue bawa upgradean dulu guys. Terus si Gwen di sini lagi. Ah, si Gwen libur ya. On Sky. Si Gwen libur guys. Lu. Terus dia tutup. Terus dia itu. Berarti kita upgrade aja. Lu nggak buka. Buahnya sudah ada. Ntar kita ini dulu lah ya, kasih harpes gadas dulu. Libur lagi si kunyuk. Libur lagi guys. Terus ditutup lagi. Magang ini aja berarti. Woi, lu ngapain lu? Halo viewer. Kita kasih dulu. Nah, with dog aja nggak sih? With dog guys, gue mau with dog. With girl bodo amat lah. Save state dulu. There you go. Nih gue kasih, ada lagi gak? Perasaan ada blueberry. Thank you doang sih anjing. Kayak dia suka ini-inian aja deh. Berry-berryan. Main Home Sweet Home gak? Belum main. Nanti aja.
Masih pada rame yang main. Biarin aja. Mereka dulu aja. Aku nanti saja mainnya. Sebenarnya enakan dikasih hadiah ya, cuman males banget. Nah, anaknya nggak ada. Modal bacot doang anjir. Halo Persli. Have. Udah cukup. Aku juga bilang gak bisa main. Nah kenapa gak bisa main? Perasaan itu bisa deh di HP ini. Dia modelnya kayak San Andreas kan. Bisa hampir di HP jadul juga bisa. Itu kan emang pure buat HP kan. Jual di sini aja deh guys. Iya jual di sini aja. Jual di sini aja. Kita selesain sehari dulu ya. Abis itu gua mandi sama sholat dulu ya, bentaran ya. Mahal. Ya mending mahal lah daripada gacha gak sih? Mendingan bayar kayak gitu. Nabung makanya. Menurut gue sih. Daripada MBI ini gratis tapi embel-embelnya gacha jadi mengurangi keseruan. Kemarin kan ketakutannya begitu kan. Harvest Moon rilis di HP. Waduh, bahaya nih gitu. Jangan sampai inilah. Sistem gacha free to play bullshit itu jangan dikeluarin lah. Mendingan bayar sekalian gitu. Soalnya mending gitu guys. Soalnya kalau Harvest, menurut gua nih ya, Harvest Moon berhasil gitu ya buat mobilenya. Wah, game-game lain pada ini guys. Masa kalah sama iPhone, Android RE 4 aja masuk kan. Android iPhone RE 4 aja masuk ke ini App Store ya kalau salah. Apa pokoknya dia playable lah guys di iPhone, cuman belum maksimal gitu, tapi seenggaknya dia dijual jadi kayak Steam gitu loh. Ntar Play Store tuh kalau prospeknya bagus guys. Sekalian nggak mau game Android ini berkembang guys, nggak cuman itu aja modelnya. Bete kali. Lexical Blue Rock. Nih gue bingung apa yang harus gua less tiring. Oh cuman gitu-gitu doang ya. Gua rasa mending Lexical sih guys. Mending Lexical, benar-benar. Mau upgrade dulu gak sih? Mending sekalian upgrade ya. Apa Palu guys? Palu dulu ya? Palu dulu gak sih? Iya mending Palu dulu guys. Biar miningnya oke. Oh yeah. Kita ambil Blue Rock kita satu. Blue Rock ada berapa? Ini ya Blue Rock. Anjing Blue Rock gue cuma satu cok. Sedih banget hidup gue. Alright, jual aja.
Kopimu, kopiku. Upgrade palu aja nggak sih guys? Like hammer. Oke. Super hammer guys. Orikalku anjing. Sama X lah ya. Orikalku gua ada nggak ya guys? Bentar nih, Orikalkum. Ntar kalau ini enak kita nambang nih, gak capek-capek gitu kelakuannya. Kalau gak ada ya udah, berarti ya kita ini aja. Seingat gue punya deh gue Orikalkum guys. Ah, ini satu ada. Aduh, Blue Rock udah gak ada lagi ya. Oke, Orikalkum nih guys, gue ada buat palu aja lah ya. Buat palu guys. Gue udah ngasih harvest gadis kan ya? Udah guys, udah. Like hoe. Murah sih. Anjing ultra hammer, rare metal. Alright. Ama jual deh. Kok gue ada 5. Copper ore kayaknya gak usah deh guys ya. Scrap metal butuh gak? Anjing 10 cok. Kita kelarin sehari dulu ya. Nambang deh. Ke rumah Gina dulu gak sih? Ada ini gak? Bunga? Oh, gak ada. Halo. Waktunya kita nambang. Udah cukup. Ginanya enggak ada. Ginanya enggak ada. Wah, nih si tim nih. Let's go tim. Udah cukup. Tadinya gue mau nambang, mau ini sih, mau nyari kayu guys. Udah gue ambil berarti. La 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 la. Wele.
Udah cukup. Wih, palu gua nih bos. Palu gua nih bos. Udah semakin irit nih bos. Halo Ronald. Ini gue udah tahu guys. Tinggal gini, gini. Nah, pukulnya di sini, nyet. Ih, gila. Nah, itu dia. Ini Orichalcum yang kuning ya? Lumayan guys. Cuman Blue Rock nggak ada nih. Orichalcum gue punya. Ini masih ditutup ya? Salah guys. Tinggal mancing deh. Weleh. Mancing ikan buat dimasak ya guys. Kayak kita harus buru-buru punya dapur supaya kita berteman guys. Nggak bisa. Lumayan apel. Aduh, ulet lagi. Jual deh, nggak apa-apa. Mendingan ikan ya kita jual ya. Jarang mancing di laut, gua gila. Punya dapur, gua kasih ke mana-mana tuh guys makanan. Pancingan gue udah ngeribat bos. Aduh, salah. Enak banget udah pancingan gue nih. Rainbow trout bro. Tah, makan tah. Ini sampis bukan? Tulang ikan anjing. Tuh, nggak ada dia. Kasih ikan apa ya guys?
Aduh. Sampis. Duh, ikannya nggak ada yang jelas, guys. Wah, sumpah enak banget ini. Wah, banyak banget ikannya, guys. Capek nih stamina. Ya, dicabut. Kan belikan. Sekali lagi, guys. Anjir, giliran itu dia ke situ anjing. Terakhir ini terakhir. Ayolah, cepetan lah. Dah cukup. Makan dulu, Bang. Dah, balik gak sih? Kismoy langsung duit gua. Gue mandi sama sholat dulu bentaran ya.
Orek, orek, orek. Ntar kita bikin rotska dulu ya. You don't want me around, want me around. Baterai gue udah penuh ya. Sunny ya, besok Sunny guys. Besok ulang tahun Lila ya, Lila birthday. Ntar kita lihat balance sheet. Si Cudak masih level, masih hatinya segitu-gitu aja anjing. Apa nih? Some cake. Close friend. Wah, jangan-jangan mantannya nih. Nenek kita katanya teman dekatnya kakeknya katanya. Gila ya. Jaing. Oke. Kamu menurut ya sama aku. Kamu aku kasih serum slide aja lah. Siram dulu bang. Wah lowbat baterai gue guys. Aduh lo. Baterai stick gue lowbat. Kalau baterai HP 99 guys, ntar nanggung 100 gue cabut. You don't want me around, want me around. Habis air gua. Makan jaing. Ayam gue bertelur 3-3 ya bos. Makin kaya aku bos. Ingat ya, kita butuh kayu guys. Sepertinya next bakal gue ini sih, kalau lomba balapan lagi gue beli kayu sih. Sikat gue mana? Kok gue belum dapet ini ya? Aku udah ya nyet, lama banget anjing. Udah kali bang. Salah.
Ayo, masuk. Taruh dulu yang penting ya. Yang nggak penting ini taruh. Halo Ing Sozi. Ini apa? Scrap metal. Ini orikalkum taruh, ini taruh. Atau sih itu penting apa enggak? Cuman ya gue jual scrap metal sama ini aja. Sama ikan bakal gue kumpulin terus ya. Main pengalaman, iya main simulator. Susah nyari PSP guys sekarang. Dulu sempat punya sih gue. Dulu rusak mau kemana pas gue pindahan. You don't want me around. Sekalian deh ngobrol dulu. Gue gak bakal ngasih hadiah ya ke cewek-cewek, ntar aja. Paling ke Harvest Goddess sih guys. Gue ingin membuktikan bahwa Harvest Goddess bisa dinikahi di sini. Simply understood. Gue gak dapet kuda nih. Kayaknya gue harus upgrade apa gitu, sesuatu mungkin ya. Ntar gue jual dulu. Bimar 10 perak guys. Part time. You don't want me around. Let's go. Ini udah mau akhir bulan loh. Gue beli juga nih kuda. Beli aja gak sih guys? Biar berasa kuda mahal gitu aja. Katanya di akhir bulan sih guys. Kita tunggu aja lah ya. Apa sih berubah gini? Bang, kesel banget tiba-tiba loncat anjir, nggak kayak BTN ya. Weh, nggak bisa dibras cok. Wah, gila. Harus dari sini kah? Jangan buang-buang waktu gua dong. Wah, gila ya, nggak bisa diajak ngobrol anjing. Lah kok yang seneng yang itu guys. Bodoh lah. Belum ya? Belum gue press nyet. Lumayan dapat inian sapi ya, susu sapi gratis lu. Masih S aja punya gue udah M bro. Ke Harvest Goddess dulu kali ya. Harvest Goddess dulu guys.
Ngasih sesuatu, aku ingin sesuatu. Sebenarnya gue pengen ngasih sesuatu sih guys, kasih aja lah ya, sekali-sekali. Ntar guys. Seingat gue ada Orikalkum deh. Get along with girls eyes gak sih? Ya guys, save state dulu. Udah 100 baterai gua. Aman, cabut. Oh, udah berhasil. Gua kasih buat lo. Ntar gue mau nambah ini dulu guys, mau mencari kayu. Mudah-mudahan masih bisa lah ya. Nana simply understood. Want me around. Bang, kapak sih nyet, butuh kapak. Ntar pas punya dapur aja kali ya, baru kita mendekati wanita-wanita itu guys. Oh, ini kayaknya gede nih guys. Bisa nggak ya? Kuat nggak ya? Stamina aing bos. Gue bawa ini sih banyak. Pingsan lagi. Lagi aduh kepencet lagi. Gak jelas nih. You don't want me around. Cukup gak ya guys? Bisa makan gak sih? Gue pengen yang gede ini sih. Ntar kita makan jamurnya dulu gak sih? Oh harus punya dapur sih. Bener guys. Gue bisa langsung makan ya? Gak bisa cok. Bisa nggak sih guys? Kita minum aja nih yang es. Lumayan guys.
Kecil dulu deh, gue takut nggak cukup. Hah? Oh capek. Lemah banget lu. Apa nih guys? Masa susu lagi? Telur. Habisin aja telurnya. Satu doang anjing. Udah nggak bisa lagi. Wah capek. Wah nggak bisa ini guys, nggak bisa. Dah cabut aja. Mending makan gak sih? Harus bawa bekal guys. You don't look good, yoi. Makan dulu gak sih guys? Butuh kayu berapa gua guys? Kalau mau upgrade. Halo Gwen. Nih kitchen nih anjing 10.000. Anjir 50 lumber bro. Aduh parah banget ya. Gue mulai ngerti fasenya sih. Kayaknya kita emang harus menambang dulu guys. Tapi nih masalahnya ya, habis gitu stamina gue. Apa kita beli makan dulu kali ya, buat sekalian nambang nih guys. Palu kita udah ini kan, super hammer, udah super kok. Beli makan dulu guys. Nih ajak ngobrol aja lah. Alhamdulillah. Tuh, kudu nyari blue rock nih, anjay. Bang, buka dong bang. Aduh, tutup lagi. Harus nunggu jam 7 ini mah guys. Biar buka lagi kita mau makan. Kita belum nambang guys hari ini. Mudah-mudahan dapat blue rock ya. Bisa nggak ya dikocok? Kalau bisa dikocok lucu sih guys. Dapat blue rock kayak dulu. Inceran gue blue rock. Orikalkum gue udah punya. Iya ya, bener, mending dikocok dulu nggak sih guys? Kocok ya. Duh, buka jam berapa sih nih orang nih? Udah buka. Iya, ntar gue save state dulu deh.
Bye. Weariness. Yang paling mahal apa guys? Bismil. Stamina gue. Buttermilk. Bismil. Cukup kali ya guys. Jual dulu deh. 200G. Rugi gue. Kayak ini harus dijual-jualin deh. Biar gak rugi bandar banget guys. Yang penting nih semua lelat masih ada. Nah, yuk kita nambang dulu. Gak ada. Blue Rock mana nih? Blue Rock, Blue Rock. Aku ingin Blue Rock kakak. Blue Rock buat ini soalnya buat apa ya, mengurangi penggunaan inilah. Kalau lu pakai palu, stamina-nya jadi nggak kekuras habis gitu. Iya. Hayo apa? Oh, seperti ini. Gak usah banyak-banyak harus tadi ya. Kan lalu guys, subscribe dulu. Apa tuh? Ini apa guys? Tadi dulu. Mineral kristal. Moonlight. Aduh, gue butuh Blue Rock, cok. Gak ada ya. Gue load dulu ya. Gak bisa dikocok ya. Gak bisa dikocok guys. Gak bisa dikocok. Coba sekali lagi. Kalau masih sama sih lucu. Ini apa? Masih moonlight. Kayaknya ini deh, tergantung. Ya lihat aja lah. Kayak nggak bisa dikocok guys. Masih bisa mancing nih. Coba mancing di laut lah. Apa di ini aja dulu ya? Oke, di danau dulu aja guys. Apa sih? Aku adalah lelaki tengah malam. Ayahku harimau, ibuku ular. Mereka lari di ketiak ibunya. Biar nggak rugi-rugi amat lah ya, kita jual-jualin.
Oh, ada Ponta tuh guys. Kasihlah, biar dia seneng. Mereka lari di ketiak. Hyper DX bos, ngeri banget. Namanya Hyper DX. Jual lumayan. Sini loh. Diem bae nih orang. Wah, besok dulu jual ini guys. Laku parah nih bos. Mereka lari di ketiak ibunya. Ah, sampah ini, sumpah. Enggak kok, suzon aja Jun. Sujon aja. Yang di mana bang? Main di HP. Wait. Ya, lewat dong. Sini baik loh. Banyakin guys ikannya guys, supaya bisa dijual. Ya sampah ini. Gak loh. Tumben guys, ikan gue banyak. Ini apa? Baru sampah anjing. Kok gak kelihatan guys ikannya guys? Oh ada. Nyaru anjing. Ikannya kecil-kecil banget ya. Makan kali bang. Wih, ikannya kecil-kecil loh guys. Dah, pulang, makan dulu. Nah, sudah tersenyum dia melihat semua ini. Melihat semua ini. Kelewat gak sih? Hatinya nambah tuh guys. Si cudak. Ya, gue kira kelewat anjing. Sani, oke. Mereka lari di ketiak ibunya. Ini scrap ya. Ini kayu anjing 12 doang tol. Koal gimana nih guys? Jualnya kali ya. Ya elah. Nih ikan. Makan. Nah, biar enak. Mereka lari di ketiak ibunya. Kita nyari recehan aja dulu.
lari. Lu jangan keluar. Ngapain lu sini? Jauh banget nih kata lihat. Mana perasaan susu gua? Udah L bro, gokil gak tuh? Aku butuh belurok, panen dong kakak, aku panen nih kakak. Katanya nunggu hati 3 dulu ya baru bisa nyari power bearing gak sih guys? I love vegetables. Let's go. Kita mau kerja. Ini kalau sampai bulan depan nggak dapet, gue beli kuda anjing, sumpah dah. Bodoh amat warna coklat juga. Kita beli kuda dulu. Oke, kelamaan nih guys, mending beli kuda ya nggak sih? Biarin dah warna coklat sekalian. Tapi gue masih penasaran guys. Pokoknya bulan depan nggak dapat kuda beli. Gas. Kapan gue masukin coba? Repetitif gini tapi gak sadar mainnya lama gitu. Mereka lari di ketiak ibunya. Diem deh. Cepet. Ini ntar kesel lah. Gue ngajak ngobrol. Tuh, gua tampol lo. Susu gue udah L nih bos. Masih S aja loh. Aduh guys, gak sempet guys ke rumah Gina, males banget.
Kasih hadiah lah. Apa ntar ya punya dapur ya? Kita nyali Blue Rock dulu guys. Gak bisa dikocok anjing. Oh Lila ulang tahun coy. Jangan lupa. Hampir lupa gua. Gue lupa guys, dia suka ini gak sih? Pertama gue kasih salah ya lagi. Nah ini gue mau ngasih yang namanya ini. Suka gak sih dia guys? Aduh salah pencet. Oke. Aduh, ayo dong butuh. Kayak 50 kurang sih guys. Gimana ya caranya? Apa kita fokus sini aja ya? Ngandelin ini gak sih guys? Butuh upgrade kapak sih anjing. Harusnya gua kapak dulu ya bangke. Salah gua. Blue Rock please. Aduh nggak ada lagi Blue Rock ya. Ini apa guys? Mineral kristal lagi. Nggak ada lagi guys. Copper oil doang anjing. Ini apa? Tahu juga anjing. Susah banget nyari blue ore ya. Harus kapak dulu guys, salah gua. Gak ada blue ore kan anjing. Habis stamina gue loh. Hah?
Malam Wira. Kok nggak bisa guys? Ya nggak jual kayu dong. Nih gue kasih dah. Berry. Aduh guys, gimana ini? Belum ada kayu, bos. Kasih ke Lila dulu deh. Apa jual dulu ya? Jual dulu deh. Ih, tutup anjing. Saturday tutup. What the fuck? Salah. Sini, bro. Happy birthday to you. Gitu dong. Nyanyi dulu, Bang. Gue kasih ini deh. Nasi anjing. Mana nasi gua? Tah. Wih, naik katanya langsung goks. Jarang gua kasih hadiah guys. Langsung naik katanya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Gue mau jual sesuatu nih. Nih, buat lo. Mau jual ikan-ikanan guys ah. Ntar kita habis ini kita mancing di laut aja. Gina, are you freaking kidding me, Gina? You're so sharp. Naik katanya. Lu suka gak? You're so sharp and disregard. Sending the energy. I love your vegetables, Jun. Thank you, brothers. You're so sharp and disregard. Sending an energy. We are connecting now. You're so blueberry, lu suka blueberry kan? Gua tahu. Sending an energy. Ada yang jual dong please. Yang buat rot gua ada 2. Ya krem gua nggak ada, tapi gua L ada. Jual gak ya? Gak usah deh. Jual satu aja guys. Milk S jual. Milk L jual. 300 bro. Egg jual. Ada lagi. Wah, ikan-ikanan nih jual nih. Ikan gue cuma itu doang ya. We are connecting now. Disregard. We are connecting now. And disregard. Wah, berantakan sekali di sini. Halo Gina, kamu ngapain di pantai? Gina, kamu
Kamu mau ngapain di sini, Gina? Dasar kamu. Coba kita tangkap yang ada di sini, kakak-kakak. Sending an energy. Spanish mackerel gue udah punya. We are connecting now. Disregard. Sampah lagi. Bang, makan bang. Sampis lagi nih. Buset, sampis semua dah. I love disregard. Ya Allah. Lewat. Wah, ikannya banyak yang ngambang gitu ya guys. Alah, itu nggak kehitung lagi ya. Susah kan mancing di sini. Ya elah. Balik kali bang. Lamaan lo gue liat. We are connecting now. Too many guys. Iya kayaknya mending cari blue rock dulu gak sih? Tulang ikan bangke. Nih rebutan nih. Yo, mau yang mana tuh? Bang, jangan kabur atuh. Nah. Oh, di sini ikannya gini ya, guys. Buset. Albacor. Ikan baru nih, guys. Kayak di sini ikan-ikan tengah-tengah gitu loh. Ngerti gak sih lo? Ikan tengah-tengah gitu loh, guys. Oke, oh iya sih. Sampah tapi. Balik bang. Wih, dapet nih. Gokil. Wih, dapet guys. Swordfish. Sekali lagi, habis itu kita balik aja. Gila nih ikannya guys. Pancen oye. Tapi di sini kok banyak jarang ikan ini ya. Ikan bawahnya. Ya
Turu kali ya. And disregard. And it was not me until I discovered you for the first time. I think I'm feeling like somebody. I found some blessing out insignificant. Nah, bikin Rotska dulu nih. No question of the difference, you are significant. It would not me until I discovered you for the first time. I think I'm feeling like somebody. And it was not me until I discovered you for the first time. I think I'm feeling like somebody. I found some blessing out insignificant. No question. Oke, besok Sunny. Ada yang bisa ditaruh Blue Rock sih, butuh Blue Rock parah nyet, sumpah. Ini copper ore ya. Taruh ini gold ore, taruh koal jual aja nggak sih guys? Jual aja lah. Nggak ada hari spesial guys. Kasih makan apa ya? Makan bro. Jualan ikan dulu. It was not me until I discovered you for the first time. Good mood today. Wih, ikutin gua aja lu. L bro. Kalau udah punya dapur enak banget sumpah. Kemarin kayaknya gue salah pencet tuh. Harusnya gue tukerin semua ke kayu. Kenapa jadi banyak perhiasan gue anjing? Lu salah. I think I'm feeling like some. Kayak beli aja deh guys, ya nggak sih? Kan ceritanya kita orang awam gitu loh, nggak tahu kalau bisa dapat kuda dari Bob. Sisanya gua lewat. Yuk. Tapi belum stabil gitu gue guys, keuangannya. Hati lo naik ya.
Udahlah cukup guys, hati ya cukup satu aja naik. Lagi? No. No question about it, you are the water. Part beli makanan dulu gak sih guys? You have 16. Kalem lah. Gue udah mulai jago gitu loh lincah sat set anjing. I think I'm feeling like somebody I found some listening out insignificant. No question about it, you are the difference, you are significant, you make me significant. I think I'm feeling like somebody I found some blessing out insignificant. Bang, gak ada niat ini bang, asli. Oh, lu aja deh duluan. Oke, lu mau kan gue sikat-sikat? Gue gigit, lu gak mau. Udah guys, enak kali itu gue sikat-sikat terus. Woi, lu tadi nengoknya. Astaga, naga dragon. Gue press dulu dah anjing. Bisa top loh. Somebody I found some bliss in out insignificant. No question about it, you are the difference, you are. Ke Harvest Gadis dulu gak sih? Buat mancing aja guys dulu. Sini nggak ada ya? Siapa namanya? Yang peneliti tanaman itu? Pas banget lu, gue ajak ngobrol lu. 2 kali aja ya guys, ajak ngobrolnya. Lama-lama bete juga. No question not about it, you are the difference, you are significant, you make me significant. Save stat dulu gak sih guys? Get along with girls. Bisa terus guys. Nih gua kasih buat lo. Mana nasi gua? Cukup.
Sorry Renton ya. Aku ingin menebang kayu. Kecil aja gak sih guys? Duh, apa nggak usah ya, anjing. Bingung gue guys. Tapi masih lama lombanya anjing. Kasih deh. Apa kasih ya? Kasih deh. Duh, satu lagi mana? Yuk, nambang. Salah. You want to cut down too many trees at once. Gak ngerti gua guys. Gak bisa guys. Ya makanya harus, entah itu stamina-nya lah kita tambah, entah itu ini. Wah, yang ini nih. Udah cukup. Tuh gue lupa guys, ini di mana ya? Mukulnya. Begini kan guys. Ntar lihat get dulu. Mudah-mudahan banyak nih ya. Oh benar-benar. Pukulnya di sini bro. No question of not about it. You are the difference. You are. Aduh, ada biru gak sih? Bantuin gue liat guys. Gak ada. Sial. Susah banget cari blue rock ya. Oh, bisa guys. Selain kayu kita ini sih, kita cari blue rock. Yang penting orkalkum nih guys. Masa pas dapetnya pas ini balap kuda anjing. We are connecting now in this regard, sending an energy. It was not me until I discovered you for the first time. I think I'm feeling like somebody. I found some blessing out insignificant. No question, not about it. You are the difference. You are significant. You make me significant. Ini gak sih kita fokusin sebulan deketin siapa gitu? Gak ngerti sih. I think I'm feeling like somebody. I found some blessing out insignificant. No question, not about it. You are the difference. You are significant. You make me significant. Halo.
Kamu mau ini tidak? Nambah hati ya bro. No question, I'm not about it. You are the difference you are. Bisa lari kemana? Hah? Gimana? Kemana? What the fuck? You are the difference. Kasihlah nih. Kan dia paling gampang nih guys. Nih gue kasih deh. Mana yang merah ya guys? Wanted item, mineral crystal. Ini lebih mahalan jual di Bob sih. Cuman ya daripada inilah bolak-balik lah ya. Kalau jual aja lah anjing. Gold ore, silver ore, copper ore, scrap metal di 41 cok. Udah gak ada lagi ya? Oke, aman. In this regard, sending an energy. We are connecting now. Aku adalah aku, kamu adalah kamu. Hatinya naik nih bro. Gila. Itu dia si Louis. Louis ya namanya? Aku lupa namanya. Mancing sebanyak-banyaknya aja gak sih guys? Nah cukup. Kita kasih hadiah dulu biar senyum dia. Ya gak sih? Bang, mau bang? Thank you. You're welcome to be honors. Kita udah mulai ngasih-ngasih nih karena kita udah stok di tas tuh banyak banget guys. Jadi ya sudahlah. Apapun yang terjadi, ku kan what is it? Udah kasih blueberry. Perasaan gue ada blueberry guys. Ini buat lo. Dah cukup. Sending an energy. We are connecting now. Nih, aku jual. Jangan nasi lah, nggak usah. Milk es jual. Milk L jual, egg jual, apa? Rockfish gak usah guys. Spanish mackerel jual karena gue udah. Wah jadi swarm. We are connecting now. Ya guys, udah cukup. In this way, Gina di mana Gina? Gina kamu di mana Gina? It was not me until I discovered you for the first time. Berisik banget gak sih gua? Ponta di sini pas banget loh guys. Nih, mau nggak? Squid lu mau nggak? Nih, gua ada ikan baru nih, lu mau gak? Make it a fish print. Ada lagi swordfish bro. Kecil banget jadi. Gosh, you have a really nice collection of fish print. You're a hard worker. You know what?
I'll tell you about a new fishing spot I found. If you go behind the goddess spring. Oh, ini ada nih. Oke. Kita ke Harvest Goddess. Lumayan guys. Tapi sebelumnya kita ke ini dulu deh. In this regard, sending an energy. We are connecting now. Siapa tuh guys? Apakah ada tim di sini? Siapa itu anjing? Oh my god. We are connecting now. Wih, si ini di sini dong. Dah cukup. Gak usah sering-sering. In this regard, sending an energy. We are connecting now. Bisa ini banyak banget guys, sumpah ya. Harp ini. Harp gue ada berapa nih guys? Gak pernah gue jual anjing. 40 7. Yang ini dikit banget guys. Blueberry-nya gak ada ya? Oke, abis. We are connecting. Blueberry kita kasihin aja lah kak. Ke siapa namanya? Ntar dulu. Tumpah lagi bangke. Let's go. Blueberry-nya kita kasih ke ini aja. Siapa? Tutup lagi. Wah, di sini nih. Wah, kasihan banget ya. Hatinya masih itu, guys. Thanks doang anjing. Apa kek? Kita ngetes mancing ya guys. Kasihan dia, hatinya belum naik guys. Gak pernah gue kunjungi sama sekali. Halo Lila, kamu udah ungu kan hati kamu? We are connecting now. Nah, kalau beras-beras itu gue kasih ke Harvest Goddess guys. Nah, ini kebuka nih guys. Nah, akhirnya kebuka juga. Ayo kita mancing. Ikannya emang ada yang beda guys. Salah lagi. Kemakan loh. Wih, beda guys. Ya, ikannya sama-sama aja. Dark chop. It's so aduh, salah bro. Salah bro. Nggak ada sampah gitu ya guys di sini. Dace bro. Nah, kita coba dulu. Satu-satu kita tangkap semua ya. Ada sampah nggak? Ini dia sampah baru diomongin. We are connecting now. Aduh, sampah semuanya.
Bang, nggak belok nih bang. Belok bang. Anjir, si abangnya nggak belok. Dapat apa coba guys? Sampah sih. Kan bener. Kalau di atas tulang ikan anjing. Wih, gak ada yang mau loh. Bang, serius nih bang, gak ada yang mau bang. Dace. Dace again. Nah, gue masih penasaran sama ikan-ikan yang dasar ini loh guys. Sampah anjir. Coba ya guys. Wah, sampah sih ini. Peace. Wah, ikannya nggak ada yang oke. Oh iya guys, bang. Gila, langsung disambar gitu. Kecil banget, dark chop. Nah gitu dong. Bang, sini bang. Wah, sumpah nih ya, kalau misalkan gua udah habis guys, habis stamina. Dah, kita pulangin dulu lah. Oke, oh iya nih guys, makan di sini. Return home. Duit gue udah berapa lagi? 15.000, lumayan guys. Kaki gue rusuh banget dah. It was not me until ini apa? Pile cup, dark top, baru-baru nih guys. Gue lupa mau jual inian guys. Apa? Bulat bulu gua. Tani terus, gak ada acara. Cek ini dulu guys. Milk L bintang, ada bintangnya tuh guys. Nah, terus kita lihat delivery record kita. Kebanyakan guys. Penny. Karakter profile Katie masih 0 nih. Katie jarang gue dikunjungi soalnya guys. Gina udah 1, Gwen 1, dia Lila.
Flower dog. Lah dia suka sama anjing. Eksperimen omelet maksudnya. Kurt. Hati ada satu guys. Woody. Belum. Wallace. Belum. Joe. Belum. Tim. Belum juga. Bob. Hatinya 2 sendiri loh. Sering gue ajakin ngobrol kali ya. Gak ngerti gue guys. Martha. Chester Bennington. Aurelia ada 1. Alice. Wah susah sini dia guys, susah. Renton. Ponta gua masih kosong guys, plak kosong, susah sih. Ini harus dikasih makanan guys, gak bisa. Ada harpas gadis gua masih 1 lu anjing. Susah juga nih guys. Rudolph. Apakah kita akan gagal mendapatkan herpes gadis? Maybe or not. Lama nih. Wah, gue berharap ya ada lu. Sini Jing. Lu mau summer last lap? It was not me until I discovered you for the first time. Telurku banyak kakak. Aduh, ini mendingan ini gak sih? Daripada bengong waktu mendingan. Aku beli sapi lagi ya. Discovered you for the first time. Padiku banyak kakak. Aku butuh dapur kakak. Achievement kita nih guys. Cuma 1 ya. Baru 1 coy. Biasanya juga harusnya dapet sih di tambang. Cuman kok belum gak dapet ya. Gue nambang terus padahal. Discovered you. Salah lagi. Aduh, kayak beli kuda aja gak sih guys? Beli aja lah ya. Gue udah gak sabar. Oh iya bro, tunggu dulu bro. Bro, ulet mana bro? Ntar bro. Yah, gue buang anjing. Gak apa sih sebenarnya gue buang. Aduh males, beli aja gak sih guys? Beli kuda. Oh my wa, mau Sindeiru. Coba gue lihat ya. Gue udah mulai males jadi budak korporat gitu guys. Beli aja gak sih?
Beli aja nggak sih guys? Beli aja lah ya. Hah, flower? Itu flower guys pas jadinya. Ah, beli aja gak sih guys? Bosen anjing. Beli aja lah ya guys. Bosen gua anjir. Cuman beda warna doang anjing. Gue jadi merasa ini guys, jadi budak korporat gitu loh. Coaching doang sih guys. Gimana guys? Ah, beli aja lah. Siapa namanya guys? Nama gua adalah si Jono. Let's go. Partai masih bisa guys. Ini bisa loh. Malas sekarang gue bukan bodoh korporat lu lagi ya. Sorry nih. Gue udah punya kuda sendiri anjing. Bentar guys, ada orang. Om gue kayaknya. Gak guys, ternyata gue GR. Sorry ya. Sorry ya. Saya bukan budak korporat ya. I think I'm feeling like somebody. Mulai deh gue kasih deh anjing. Lu mau gak? Yang hijau-hijau. Some blessing out insignificant. Mulai deket, gak usah ngoyok dah anjing. Lu mau nih gue kasih bunga. Tah aing. Tah. Lucu sih dia guys kalau dijadiin bini ya. Mate gitu. Kacamataan lagi. Lucu gitu. Dia suka gak sih gue kasih sesuatu guys? Coba deh. Iya, gue mau jual. Aing L jual, X jual. Apa lagi ya? Black mana ya? No question about it. You are the difference you are. Good morning. Nih, lu mau nggak? Kayaknya masih ada blueberry guys. Nggak ada ya, habis ya? Habis lagi. Dia suka apel gak sih? Kasih lah. Enggak, tenang aja. Takut banget sih lu. You are the difference, you are significant. You make me significant. No question, not about it. You are the difference, you are significant. Alright guys, kita kesini dulu.
question I'm not about it you are. Aduh, ini kayaknya kita nggak bisa ngasih sesuatu deh. Kasih berry aja deh guys. Question I'm not about it you are. Sorry ya. No question I'm not about it you are the difference you are significant. Kita ke Harvest Goddess dulu guys, seperti biasa. Mending cari Blue Rock dulu aja gak sih? Iya Blue Rock lah guys lah, anjir. Wait. Sabar bro. Ada ngobrol dulu. Lu mau lihat Harvest Goddess nggak pak? Nih gue punya ini nih, magic. Ada duit coba ya. With girls gak sih guys? With girls aja lah ya. With girls gua guys. It didn't work anjing. Oh, sama kuda ya? Sama kuda guys, sama kuda. Udah cukup. Nih gua kasih lagi. Udah cukup ya. Dulu lihat ke pak tadi, gak bisa lihat kan? Dasar cupu. You are the difference, you are significant. Selalu ada lomba balap kuda kan ya guys? Iya, no dead. Mana palu guys? Please, batu biru please. Oh no, gak ada anjing. Itu apa guys? Orikalkum lagi kak? Orikalkumnya yang banyak anjing. Oke, duit gak butuh deh. Kayu yang gue butuh anjing. Ah, very rare patung ya guys. Patung nyet, sumpah tuh. Gua kemana ya? Nyari Ponta guys. Jangan, kita belum ngasih hadiah ke Katy. We are connecting now. Sending an energy. We are connecting now. Oh iya, event nih guys. Nggak ada. Kayak harus berteman dulu deh.
Syarat-syaratnya nggak ada durok anjing. Lah tutup. Tutup. Discovered you for the first. Tim, halo tim. Gue udah ngobrol sama lu ya tim. Namanya Yatim guys. Ada orang di sini? Gak ada lagi. Hah? Gue baru tahu ada pintu di situ guys. Walah, ada pintu tuh di sini. Nggak ada anta ternyata gue. Memancing sesuatu yang sangat baru. Kenapa nggak gue inin kuda dulu? Jangan deh, jual dulu deh. Bingung gue. Jual nggak ya? We are connecting now. Sama aja 30. Ini butuh nggak sih guys? Lupa gue. Sending an energy. Kupu, coba nangkap kupu-kupu guys. Gimana cara nangkapnya? Dapat. Prison. Buat prison doang coy. We are connecting now. Jaing gue lagi makan mulu liat. Kuda gue di dalam ya guys. Kuda coklat. Gak apa-apa lah daripada kerja terus anjing. Pius anjing. Yuk. Gak mau guys. Nah keluar, let's go. Lalu di luar aja. Mas Sapi. Dapat kuda ini aneh. Beli, sorry bro, kuda gue beli gak dikasih bro ya. Yang penting tidak menjadi korporat saya. Ada kupu-kupu, sekupu-kupu anjing. Harus gades.
Masih satu loh anjing. Ya, kita harus ketemu Ponta guys. Gue udah jual-jual kan udah. We are connecting now. Pontanya di mana? Pontanya di mana? Pontanya di mana? Jam 6 kita mancingnya pindah-pindah ya guys. We are connecting now. Disregard. Pancingannya mana kakak? Jam berapa nih? Anjir udah jam 8. Roti sari roti, roti. Kita mancing dulu kakak. Di sini ada apa nih kakak? Yang ikan bawah dulu, anak bawah dulu. Wih, beda lagi nih guys. Oh, rainbow trout sama aja. Ternyata ada rainbow trout juga di sini. Dark chop. Coba nih, gue penasaran sama yang ikan cere ini guys. Sampah sih ini mah. Sumpah kenapa di bawah tuh sampah ya? Ada loh. Nah, ini rebutan nih. Aduh, salah. Rebutan bro. Yo rebutan yuk. Mendingan inilah, nungguin ini guys. Kayunya nungguin balapan kuda ya kali ya. Botol. Let's go. Banyak guys, gila. Botol. Ntar jam 7 kita ke sana ya. Nah, ikan-ikan yang kayak gini nih, yang beda nih. Sampis, nggak jelas banget sampis. Lagi guys, udah deh cukup. Kita kasih ponta dulu guys, ponta. Kita kasih ponta, aku ingin ngasih ponta. Apakah ponta sudah di sini kakak? Udah. Lu udah ngobrol sama gue ya, Gunek John. Nih. Ada lagi. Rainbow trout enggak.
Des. Des udah, Sumsep udah, dapet. Cukup. Banyak lo gue dapet ya. Des. Sumsep. Dapet udah ya. Kasih lah ini. Cabut ya guys. Terlalu banyak aku memberikan makanan kepada Zero. Lu nggak jualan kayak? Jam 8 ya? Nggak buka deh. Sial, nggak buka. Maybe you can feel my heart, so make me feel lonely. Ada kupu-kupu malam-malam anjing. Susah banget guys. Gak bisa dijual ya. You can feel my heart. Tadi gue dapet apa ya guys? Can you feel the broken wall? Earthenware. Di dalamnya ada apa nih itu ya? Oh baby, you can feel my heart. Are you freaking kidding? Masih makan aja, udah malam juga loh. Jangan deh, kuda gue jangan berewitin, kasihan. Cudak, Jono. Start dulu guys.